Obrazovne institucije veoma su bitan faktor u razvijenim demokratskim društvima, a pogotovo u razvoju mladog čovjeka. U srednjim školama mnogi od mladih imaju priliku odabrati profesiju kojom će se baviti u daljnjem životu. Upravo današnjim okupljanjem sarajevski srednjoškolci, osim što su proslavili svoj dan, željeli su poslati poruku javnosti i aktualnim političkim predstavnicima da su istrajni u njihovim zahtjevima, koji se ogledaju u boljim uslovima školovanja, sve s ciljem sticanja boljeg obrazovanja i stručne osposobljenosti. Cilj ove akcije je da poboljšamo status srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i da ih animiramo i da im kažemo da imaju svoj dan i da se bore za sebe, za svoja prava koja imaju kao srednjoškolci. Mislim da danas trebamo napraviti neke prekretnice, da napokon vide političari i ljudi koji su zaslužni za nas da vide šta u stvari mi želimo i kako je stanje u našim školama. A situacija u pojedinim srednjim školama u našoj državi je više nego alarmantna. Zbog toga su srednjoškolci izveli svojevrsni performans u kojem su javnosti na duhoviti i satiričan način prikazali društveni fenomen poznatiji pod imenom Dvije škole pod jednim krovom. Pa smo se odlučili da nekim skečom ukažemo na probleme srednjoškolaca kao što su mito i korupcija, profesora, nacionalna diskriminacija, dvije škole pod jednim krovom ili čak zastarjela literatura. Još jedan problem je nedovoljna i nekvalitetna literatura za pojedine predmete, najčešće stručne predmete. Poznati dječji pjesnik Čika Jova Zmaj napisao je stihove Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Ipak danas školsko doba mnogi nazivaju periodom u kojem mladi ulaze u svijet odraslih, a taj svijet pun je novih izazova i problema. Generalna poruka današnjeg skupa srednjoškolaca je želja da im se mladi iz cijele Bosne i Hercegovine pridruže, jer samo zajedničkim naporima mogu postati dio društvene mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove projekte.